Kublai pi baro yang sengobai pi syak ni ketup kebor jengi mentah ke janmit. Hasyam ni sedang ini pecua yakimat kibakongsan. Pelaju Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ya ke Mass Outreach Campaign ke Bashibnai Lenter na Ajmer. Penlong ke komiti balatau temai biang banyatai halor ke roster bat ke reservation policy ya ke jengelang hasilong. Pelaju Menteri Rang Bak ke Jelau Konrad Kia Sangma ya ke Mek Kian Kia Project Bantes bat laploy ya ke Jingpang Bampong ha ke Jelah. Bat khot hajar ke Public Accounts Committee ya ke Tenat Home Police halor ke jing kenok penenkam bakla ya ke Pisa Banchna ya ke Police Academy. Ki khabar ki babanya. Menteri Rang Bak do Kariu Narendra Modi hene kesngi. Ulah pelat ya ke Mass Outreach Campaign ke Bashibnai Lenter jong ke Seng BGP kum kadak banraki ya ke jingdap kendai senem ke jing yok sensyar ke sorkar NDA na Ajmer mentah kesngi. Da ke ba jing kran ha ke jing ilang patba. Umudi ulah lej haswa sya ke nong ba bakut jong ke Pushkar. Kinong yalam jong ke Seng BGP ke Jela kilo ong ba Menteri Rang Bak do kari ulah lej duai Habrama Temple bat hadien keni ulah lej ngo ya ke Ghat. Na Pushkar ulah lej kmipat ya ke Kayat Vishram Sthali kabadan ha Jaipur Road ha ka ba ulah pelat ya ketika campaign bat ai jingkran ya ki patba. Kinong song snong jong kinong yalam ke Seng BGP na ki 100% li ki Assembly Constituency bat pratli ki Lok Sabha seat ki lai shimenta ha ketika jingelang patba. Da ka babu ya ka phang pedeng Seva Sushashan bat garib kalian lapen inam ru ya ki skim ke sorkar pedeng bat ya ki nong yok jing mentoi ki bela ai da ke sorkar NDA ka bela lam khamat da ka Seng BGP. Ka komiti ka bela thau thamai biang banyatai halor ka roster system bat ka reservation policy kala penlong ya ka jingelang jongka mentah ka sengi hasulong. Hakini ka komiti lawan banishim mentah da barok ki Seng sain perthai ki bakintup ya ka Seng VPP bat ka khnam bat lapen ya ketika jingelang da ka menteri ka cabinet i Dr. Amprin Lingdo. La ban pen kamau ba ka Seng VPP ka bala dawa ban kimi benya ka reservation policy kala menjor ban yishimenta ya ka jingelang hadien ba ka sorkar kala menjor ban penyar ya ki mat yatai jong ka komiti. Menteri Rang Bak ke Jelau Konrad Kia Sangma hini ka singi ulah pelat ya ka Meghalaya Cancer Care lani ka Mek Kian Care Project na ka benda ka jing letes bat ka jinglap kloy ya ka Jingpang Bampong. Ha ka ba lai don lang ru ka menteri kata ko ka khia i Dr. Amprin Lingdo. Haba jingkran ha kini ka singi Menteri Rang Bak ke Jelau Konrad Kia Sangma uloong ba ka Meghalaya khamtam ka East Khasi Hills kalawan ka baar ha kari ha ka jingbun ki bayo e ka Jingpang Bampong. Uloong su ba ka Mek Kian Care Program kadai ka sinjam ka bakraw ka bala shim da katanar ka kot ka khia jong ka sorkar Jela ka banla shisha banwanra ya ki jingkala. Ulah pentebru ba ka jingle ya kita sapo jong kini ka program kan long katkum ka kor bat ka bor jong ka juk ka bamenta haringkat bat ki kinhun ki bala tebet bantrei ha kini ka project bat ulah kenturu ya ki pait nong song snong jong baro bat ban penenkam ya kini ka program. That we need to take this seriously. And as it's mentioned by 100% cancer vaccine, I must take this opportunity to urge our citizens, especially from East Khasi Hills, this is where the pilot project starts, that we need to take this seriously. And as it's mentioned by Mr. Sampath Kumar, 80% probability is there that if cancer is detected early, it is curable. 80% of the cases are curable. And hence it is absolutely necessary that this screening must take place. The more we talk about this, it may be an uncomfortable subject, but the more we talk about it, the more awareness comes in. Ka Public Accounts Committee jong ke yeng dorbar thawan ke Jela. Menha ka singing kong belala kala khot hajer ya ka tanat ki kampo yeng polis banpan ya ka kai phot halor ka jingkenok penan kam bakla ya ka Pisa ka belamang bantai ya ka Police Academy. Haba ajing kren cekilat patai khubor u dekhot jong ka PAC bat u MLA ka Seng Congress Nagam Begre u saling sangma uloong ba ka Jela Meghalaya kala yo ya ka Pisa ka basyong dor san phoklur tingka ya ka tanat ki kampo yeng polis hapo ka Finance Commission ka bakhatlai. Henry ka Jela kala du no arpusan klur tingka ka song Pisa na ka daw ka jing pinslam ban pinbiang ya ka jaka bantai ya ka tay ka Police Academy.
Walada kejala kala no ia katai kasong pisa. Henry kasorkar kala lapat ban pendap ia kapisa na kajingmi belayok lum hapok kejala. Ha kaba kajingtai ia katai ka akademi kala jandap. Because of the delay of land acquisition, like we have lost around 25 crores of rupees, which is very bad, you know. But in the meantime, our state government has managed to, adjust from the state resources fund itself, which is now been almost completed. Out of 35 infrastructure, we have come down to only 13 infrastructure. We have lost two, but still it is good. Laraki ya ka World No Tobacco Day arajar arpulai. Bat ka pang pedeng My Meghalaya Tobacco Free Meghalaya mendagas ngiha Shillong. Kani ka program kala long ka bakongsan na kadaw ka jingkiw jong ka jingpang bampong ha kajala. Haba ajing kran ha kani ka sngi menteri katanat puli puti urakam ia sangma. Ula banjur halor ka jingdan kam ban pin priang jingtep ha pedeng ki samla puli syapang ka jingsya kta jong ka kot ka khia na uduma. Ula kedawru syapang ka jingdan kam bakirki ban penlong ya ka jela Meghalaya ka balatpura na ka jingsniu jong uduma bat ula samru ya ki khusnam ha kani ka sngi. Lajuraki ya ka World No Tobacco Day man la usnam. Haka life way trek ujemang haka pertai barok kawai kum kadak ban pin kenmau ya ka jingdon kam banyele persya ya ka jingsni uduma bat banyada ya ki nongsong snong kamtam ya ki kena kelung na ka jingbam ne jingdi ya uduma. Secondary School Nongstoy to also present the awards for the Let us continue to have our concern on this. Let us continue to work furthermore so that the message, no tobacco message, reach every nook and corner and every individual of our state. Let's choose life, not tobacco. All things, all that. Dangshen ka jela kelalap baladon katu katni ki jingja kempang kimrat na ka jingpang lumpy skin disease LSD. Banpins kem ya kani Menteri Katanat Animal Husbandry and Veterinary ba ELHEC ulayatho ba kani ka jingpang keladon ha ka jela. Hinyotli ki shnong ki bakintup ya ka sumer maulingkong perdong umden kon umden saiden nongpo jintru nongpo bat rangthong ladap banpin bena ba ki di ki jaka ki bla syakta ha ka jingpang hakimasi. Ha kabaya day ba kini kejingja la ai ya kejingpita ki bakang persya ya kejingkit ya ki masi na kita ki jaka ki bala syakta syaki wei pat ki jaka batru ya kejinglet jingwan jong ki briu na kita ki jaka ki basyakta syaki wei pat ki jaka. We are collecting all the information now because we don't have all the details information right now. We just heard about this disease which has been taking place in our states. It's not completely outbreak, and it is happening in few places. So exactly how many places that? So I could not get all the details with me. But immediately I told the secretary, we had the meeting, the directors also, both the dairy and also the animal and husbandry, and the officers of the animal husbandry department. Immediately to take precautions how to protect the others. It should not be spread all over. Mentapat nginpet ya kejulong jaman ke sembilan hasilong. Kajing syet kelong arpenyo poin riu degree Celsius bat kajing kret kelong katnyo poin nyo degree Celsius. Kajing siam kawau kelong sat penyo nak sispa kepor mstep bat san pulai nak sispa hak por janmin. Kelak benon kajing hap slap ka bam lumlah hakikatu kini jaka. Sa simpat ni pen kenmau bing yapi baya kani ka khubor ka jongi phila ban pej haka ju i kapor haka YouTube channel bat phila ban pej ya ki khubor ki baman la ka singi ka Facebook ka Twitter bat ke Instagram jong ka DD News Shillong haswa bengin pen kut in pet yang sai sin ya ki mat ki bakongsan Pelaj Menteri Rang Badu kariu Narendra Modi ya ka mass outreach campaign ka Bashibnai Linter na Ajmer Penlong ka komiti belatau thamai biang banyatai halor ka roster bat ka reservation policy ya ka jingilang hasilong.
Lapelaj Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad ke Sangma ya ke Mek Kian ke projek ban tes bat ban lap kloy ya ke Jingpang Bampong ha ke Jela. Bat khot hadir ke Public Accounts Committee ya ke Tenat Hum Polis halor ki jing kenok penankam bakla ya ke Pisa ban Shna ya ke Polis Academy. Ke perlo kat tung la poisha ka bekut jong kani ketup kebor jengi menta ke janmit hadum na syam bat pila syai ke sengi kublai pi baro. अरे क्या देख रहा है? मेरे पास भी यही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। सारे फीचर्स धांसू हैं। ऊपर से